Mutaalamu wa mantu jege siasa Jamiru Oscar Mutugi ugite abunge ba Meru nibo batere kuja weru na kwariria rende kithere mubunge wa Bumula Jack Kwamboka na kweberia minister Linturi gitene akiaria Oscar na ugite mtu wa mbere ura mubunge ojo batere kuria biuria ni minister wogima Susan Nakumicha akiuga na aremi kurita ngugi na kuthiria kinyamugomo jwa mandaktari. Mutugi nandi na kuria tongere ba Meru mono abunge kuja weru na kweja na murunga mojwao kiri untobobo. Mutugi kare na ripoti ija. Kwa kagita gaka waziri urimi Mithika Linturi arumiri ni mathina nkabona atindikini atongeria mena yonthe na nandi mubunge wa Bumula Jack Kwamboka gwatanite na bunge bangi ethira agishitie gutongeria muswanda mbunge nene jwa kwingata waziri Linturi obisine nandi muthuji wa siasa Oscar Mutugi na shumiritie kuga mubunge umite nteresha Western ara waziri ugima wa mwiri umite na kwegita riri mandagitari bagomete na bationete ntaira ari uria niki Susan Nakumicha kana kinya waziri wa kamati Kipchumba Murkomeni bare obisi chao chiromeri ni mathina nkabo bationete wakuga bakenga to obisine kwena CS Susan Nakumicha uria ni CS wa ugima bwa mwiri na thaizi itwitite nkurukia mweri kwena migomo ya madaktari kwena migomo ya tungatiri yazie antu bagikuja sibitari kwa gutungatiri ende kutino tukuona kwena pressure kana kuinyirwa sana kuiza kwithirwa kwena rwaria ro kweberia Susan Nakumicha ofisine tugeta rutererwa barabara no kamati kana roads na transport kwena CS gwitwa Kipchumba Murkomen na rutererwa Rift Valley kinyakethera ikwithirite kwina mitino mingi ya barabara na kukethirwa kwina mantu za maingi za gukarika ndene ya ministry area mona na mantu zara tuona ndene ya airport kwithirwa chite tungatiri bwega tutirona kwina rwaria rwa kwithirwa Kipchumba Murkomen akirito ofisine kingi Oscar ugite binene biria kaunti ya Meru nenkerine bia tongeria baome ya Meru bakurwana na bio giuta tena ora kwarekere thirikari nthiru akiuria niki gutwe warwana mawaziri bara thirikari Uhuru Kenyatta eje na Meru na akiuria kinene nande nikethira Meru thaiji niremi gukarite bie nenkeri twene ndwaria cia abunge bantere cia Western bagitageti Inspector General wa Police Jafeth Kome itwene thaizi discussion ira enderete ne kweberia CS Mithika Linturi kakwena agenda irio against Meru ikwari na CS Professor Margaret Kobia tutona buru ndene ya meakere asavite tutona kwena ndwaria zaira chirio thaizi kwari na CS Peter Munya na tukorirwa Peter Munya agwete ministry yungene na ministry ya cooperatives na tutona ndwaria zaira chirio thaizi kakwikio kikwenderea ndene ya thirikari ya Kenya Kwanza kweza gutwika nigite Meru baerwe bare mogugikaria kana indwaria ingi chirio chitikweleweka mubunge Kwamboka egoro na araugire no thwene seni cha kugwata mbaru musonda jwa kwingata minister Linturi irore bire ugete biekini abunge kuma guntu mwanya bare okinya abunge ba Meru na bamwe ba abunge ba Meru mono ba miriga yatigane bomera gukanutia untubu. Some members from Meru have signed. Tera saina tumo babe girite saini tugomba kwitha tukirungama na one of us Kirios kanande ariuga nande na abunge bangi bare kana no kabategete na metho bona yedeki ke waziri kegeta abunge bangi ba Meru baraba umete mono rutererwa imenti na bori na kinyamutunga no tutera igwa kazukawe itokwenda kuigwa musimamo zwao nio ntukiria ndoa iria iri kutha izi kiria kathithia kaitete guset gintu twita presidents kana igita rionthe riria kukethirwa kwina ndoa igitegera umwe wa Meru kwithirwa ibaizi tayari kutuoka rungama nawe uria gutwire tene Meru nirakarire zanja itina rwego na muthiene Oscar nethirite ari na mataro kiri waziri Linturi unandagacha eje karuzi kauna arikie gukauna na bati kwithirwa
agichiita kamuchemanio na chiurie ne ari kongwa aterere mutaru kutuika akethroera ugwatine bunene za buria ari thaizi na kwithirwa kutina antu babaingi especially community ya Meru para bakwithirwa bakirungamana noe na bati kwithirwa agitega relationship yawe kana uria aithirwa agikarania na atongeria bau na inya karibangi bara batuire bamugwete mbaru ndene ya county ya Meru. Kiripotra ndeto Wero Juma Reakwa Rieto ni Mutugi Kare.